Õpime kasahhi. Tänane teema on köögitoimingud. дайындау, Ette valmistada. пісіру, Süüa tegema. кесу, Lõikama. турау, Hakkima. тілімдеу, Viilutama. қабығын ашу, Koorima. жуу, Pesema. шаю, Loputama. кептіру, Kuivatama. қайнату, Keetma. қуыру, Praadima. пеште пісіру, Küpsetama. грильде пісіру, Grillima. буға пісіру, Aurutama. араластыру, Segama. араластыру, Kokku segama. құю, Valama. қосу, Lisama. жылыту, Soojendama. суыту, Jahutama. ұсыну, Serveerima. дәмін көру, Maitsma. дәмдеу, Maitsestama. сүзу, Nõrutama. жабу, Katma. құю, пісіру, жылыту. Tahad need sõnad päriselt meelde jätta? Ava flashcardsluna.com ja harjuta seda komplekti ning teisi teemakomplekte tasuta. Link on kirjelduses.